Mdomo yangu ilibatizwa na wakongwe. Ni kumana na rwimbo ruru ruria rurarakaririe gavana wa Kirinyaga Anne Mumbi rugituma ng'ethanire na muini Kennedy Obima kana King Kaka uria woinite rwimbo ruru agikomithia ungumania thirikari-ini. Atueguru wako kwa office na story ya NYS tulishasahau. Bairo moja aliba 8,000. Bairo tunanunuanga mbao. Muthenya wa ira gavana wa Kirinyaga Anne Mumbi ni ararutire muini umukana kuhitukira mawakiri yake makihinyiriria rute rwimbo ruru nenda-ini cio kinyaniria kana mang'ethanire igoti-ini. Ni thutha wa mukana uyu wa Kenya ingi ni maraukiriire gavana Anne Mumbi undu uria utumire arute ndumiriri rurenda-ini rwake rwa Facebook akiuga we ti kuhinga arahinga muini uyu kanua na gutire mundu utaranyita mbaru haroho ya ungumania indi ari kihoto kia gugitira ritwa riake. Na muthenya wa umuthi muini uyu oimagaretio ni aini na mawakiri ni akinyirie wabici-ini cia thuthuria cia DCI barabara-ini ya Kiambu kuria aguthiete thutha wa kuhurirwo thimu ati ni arendekana andikithie ndumiriri. The next course of action, I have a family, I have kids, I need security. And kona uoga bana. Hata upepo ikipiga jikoni bana. I have to look bana. Idide tono dina kinyanira thutha wa ruhonge rwa DCI kuruta ndumiriri ati o matietete muini uyu gwikinya wabici-ini ciao ta uria kurerikana indi muini uyu arekereirie na mbere aramuhurira thimu kumwita wabici-ini ino. I've played my part as a Kenyan, as a creative, and I think sisi wote, since everyone is talking about it, inamaanisha it's affecting us in one way or the other. Inamaanisha we have all the resources. It's only that our politicians are not, most of our politicians are not using it the way tunafaa. Kwa sababu remember, we elected them, we should question them. Umeelewa? Si hata zile wanataka kura wanakuja wanatuomba then wanabadilisha namba. Sitasimama maovu ya kita. Ainini mamenereirio undu uyu makiuga ino ni njira imwe ya kuhinga Kenya tunua matikae kwanirira ungumania no ni merutire guthie na mbere na kwanirira ungumania hari kugitira mbeca cia muingi. Kwa hivyo mimi nimekuja leo hapa kusimama na yeye kwa sababu mimi kama msanii mimi nishawahi kutunga nyimbo kama hiyo. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie DCI na wale wote wanamwekea vitisho kwamba sisi tutasimama na yeye kwa sababu kusema yeye hajasema, yeye kusema venye aliimba kwa zile nyimbo. Wale wanaguzwa ndio wanakuja wanamletea hizo matatizo zote yako nazo. Kwa hivyo mimi kama msanii nitawaambia wasanii wenzangu wasiogope, waendelee kuongea kwa sababu wasanii ndio kioo cha jamii. Macio magithiaga na mbere murugamiriri munene wa bodi ya guthurima thenema Ezekiel Mutua kugerera rurenda rwa Twitter ni oririe mundu wothe angikorwo ataiganire na rwimbo ruru kuoya makinya maria magiriire ma kiwatho. Giribotera Kameme TV ritwa riakwa ni Njeri wa Wambui.